Très bien, assalamu alaikum Ndarou DIAMA TV, assalamu alaikum téléspectateurs, kala mon Ndarou ma no andi, donc andi émission mengon, émission Ndarou Yidha, donc andi no hande ko spécial pour 8 mars wonde ngi wolde, ko dum hande dañu invité sonnabe molanabe, jokkube culture, jokkube association ji, jogibe sereji, yana na hormano do e Sénégal, be inne be ko fulbe Fouta walla wi'a Sénégal au Guinée parce que haray be jogi papier ji Sénégal Jeudi on yewta non to pour no jama famira donc ko do salminte nedra men be bappira men e kotra men e soda e kala mo daaro mala te ko sa tewro mum walla no ittoro jammo jere hande non yafo do mako ba no asino durma seda mais ko ma yafo don ka on daaro be ka télévision be et puis ka page Facebook e ka kala ko fallo Diama TV pour mon hande sen arde pour yewten fi spécial be sonnabe do ganda par le 1er mars halo 30 mars ara ko fi sonnabe ona yewtede ko kambe woni bureau men ko kambe woni benguli men din ko kambe woni yaira e men be ko kambe woni fou e men donc c'est pour cela que hande yewte fi mabbe parce que en tant que 8 mars yewten spécial émission 8 mars donc haray hande den invité Hadja Binta Pellen mo fo andi on e kanko Fatou Boun donc andi non hande mi ƴettu Medina e Balle donc monsieur qui non est batara fo wonti Balle mais c'est pas grave pour l'instant mais validal taw Balle on va jambinta don heddi seeda mais Fatou Boun haray kanko kadi vraiment ko neddo anda do côté Balle on jogido association mbotaji e ñinemo assalamu alaikum Fatou. Alaikum salam. No marsude. Yettudal. Yo voix ma beydo seeda bay langandi ka ko mojo kono na ka oui no day jang jantu no marsude yettudal ko no fewdi bour fewdi fandi sina 8 mars 8 mars ne o 8 mars fewdo fewdi quoi wallahi donc hay fusi fewna ki sina no korto kata no 8 mars feira wallahi ko don tum men fête de la femme ben fête sonnabe wallahi fête ji amen din d'accord fête ji modni kambe sonnabe Hadja Fatou Boun sengi wi makko ngare Hadja Binta Pellen yemmo assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi DJ. Nal ino e jam. Mi dege jam mi salmina on fowtaw. Mi salmina kadi kala wondo e ndarde fewndo do sayi wondo e hedade. D'accord. Haray kono wirdani en Hadja Fatou wirni don andi ko sati kono laati. Ila le 1er mars haale 30 haray ko sonna be je nyalaade. Kala gorko suteno ko yo suteno hor dum kono don andi fewndo do haray ko koyngal amen gal ko dum don. OK. Koyngal mon gal ko dum do gaddo ko Diama TV fu hon dum 8 mars wala mois de mars ko feeto rewbe. Ok DJ haray mi weltanoma don tawon question mo adduda haray fi hon dum 8 mars woniri feeto sonna be ngidon andi dum don enen en tawino dum gila kam mamtaabe mamabe men kono hiden andi enen wi o wi me wi mami piiji buy hari den inna dum don ko bidiya minimise we kono wano 8 mars wano teddingol sonnajo dum don ko tawa no hayka islam e sonna ben den andi ko ben don jibinta ko ben don dankato ko ben don kadi sonjoto e haray ala hay fus ko mi fejja don sina sonna ben ko men tori haray kala duhido ila le 1er mars haale 30 ila do na bi yeso yo on tigi suteno kala sonnajo mo o wondi o teddina sonnajo on o andita ko sonnaajo ben jibinta ko ben dankoto ko ben woni bandiraabe mom ben yidom men teddinon men yurminon men e wallindiren baydo andi aduna on ko non ko wallindiral dal. D'accord. OK Hadja Binta Pellen aduna ko waldira 8 mars donc ko feto sonna ben Fatou Boun donc ko feto sonna ben pourquoi à part le 1er mars hara sonna be hino welti parce que woni lewru mabbe kambe kadi ko weltantebe para to essara do mari cadeauji dum walla ko won dum watta tawta do weltani 8 mars. Bien sûr madame weltani 8 mars on parce que même mari cadeauji ko men sonnabe men jibini bibbe e der dewle amen den kadi haray souvent men weltani kadi modi amen parce que kambe kadi watta men soutenir ha men wada fête parce que debbo kadi ala buri dewgal mum e bibbe mum debbo kadi comme no Hadja Binta woliri ni debbo ala buri hore mum e dewgal mum e bibbe mum e 8 mars kadi adan tun ko fête rewbe dal le 1er ha le 8 ha le 30 fo ko rewbe jeey haray dal min dal ko mi nata yo men soutenir dal be soutenir amen men worbe ben kadi be beydana men men burta hebude dole kadi ko no fallo yo worbe souteno en tant que sonnabe côté sonnabe. Merci teddungal respect comme no me wonirno e dewle den non no me wonirno nyande wodal hara
meɗen wadde fier parce que debbo kadi souvent harena wadde fier ko dewgal mum. D'accord onon kadi ko ɗum maɗɗo ko yetti noon rewɓe worɓe mum ɓen ɓennon ko bere amen ka hajja donc ko bere amen d'accord donc ko bere amen parce que sinnama ko gorko e debbo sinnama onon minen yomin wakkilo 8 mars par exemple ko fête mum mais mon min ño'anan conci min weltina on et tout ça waɗanan cadeau ji par ce que ko sonnaɓe amen mais en verran après en venant onon est ce que o waɗay dello jukkal eyyi mais waɗayɓe dello jukkal kay parce que ko saabu maɓɓe sabu maɓɓe sa nani debbo ko moodi mum aɗa andi haray ko worɓe ɓen ko noon kono waɗi ɗum ka mi waɗa on dello jukkal kay minen kadi nomen ɓornude ni mi waɗa soobiji on tigui e moodi mum ko nder suudu aɗa andi rek gonga wona fo ka ko yahaɓɓo ha moƴƴa ara feƴƴal ɗo ko heddi ko hunde ko haalata goɓɓe voilà jaɓɓirta e yife on ɗo Sénégal probléme ji ko wonɗo ko e yife on ɗo ko probléme ji ko wonɗo ko ɓe mélange ude trop ka réseaux sociaux en tant que onon sonnaɓe ɓe ganduɗa hoore ma ko onon jogui wadde cérémonie ji kono waɗata piiji ɗin fof donc 8 mars hewti ko fête de la femme ko honɗum matnon ko yewton e communauté men o ok DJ haray d' abord komi mari komi haalana taw communauté guinéen on gorko e debbo paykuge mawɗo ko yen ɓurtu wattande ila e nde saare nde wonɗen ɗo no anda no yoga e men ko ɗo jibina ko ɗo janɗi ko ɗo andi kono mi nanay fulɓe Fuuta ɓen no ina ko leggal neeɓi ka ndiyam wo wontata noora e haray ko en wattan ila fota ko waɗeten kon mefiyoɗen e ko waɗeten kon hara en jaɓali toñude sen toñama muñoɗen e pisey ɗon andi goɗɗo ala doole ka peyi goɗɗo toroɗen yo Allah ɓuttinan en lagine haray komi mari kadi komi ɓeytana menen sonnaɓe wonɓe wadde ɗo haajuji waɗa cérémonie ji yomin ekkito kala ko min waɗata si woni 19h 20h min arrêta pise a yi wano hikka o 8 mars ɗo sénégalais ɓe ɓen goɓe waɗali buyi nanguno ɓeyni kamɓe ɓe ala e wadde piste hari woɓɓe addani men invité ɓeyni kono ɓay état on waɗali ɓe ala e waɗude kono piste no woodi jiiɓu jaabu affaire o hakkude maɓɓe toon joni noon ɓay Allah waɗi menen e wimami men haldi ha min fotti min inni yomin waɗu koyo men eto menen sonnaɓe communauté guinéen on foof wonɓe Sénégal ɗo haray komi torotoɓe mi jeeja ko yomin watta hilay ko min waɗata kon min daara min portésa programme amen on min daara kadi autorité min daara kadi wawɓe sécurisde min ɗaɓɓa sécurité complet min ɓanna voilà si feƴƴi ɗon kadi kala sonnajo mo bokka e organisation on si min invité mo ari yo andu fuɗɗi ɗon e sakkiti ɗon e kanko invita ɗon koye min fottir piste min fof meɗen kafe ñalande ɗon organise 8 mars meɗen organise 8 mars inchallahu haray noon ɗon jama on fo hino tora kala sonnajo wonɗo Sénégal bala hiɗa yahata waɗa bege 8 mars on hiɗon andi 8 mars on ko gila le premier ha le 30 kono tigui tigui on ko le 8 joni noon haray gila le premier ha le 8 an kadi ɓay harayɗa wonde gorko ma on ka suudu hiɗa wawi mo defande plaji ɓornoɗa ha moƴƴa sunna cuurayi waɗamo neehal waɗamo bege 8 mars ayni a waynademo déjà haray o newnanima ado jour on hewtude puisque a wawata yaade waɗa goɗɗo teral ka yaasi ɗo habbola jam faut que pose ɗon ɗon simi fambi ko ɗaynu men ittandema le premier ha le 5 le 6 le 7 non na ɗaynugol on wona ɗaynugol on iɗon andi ko non woni beela c'est à dire so waɗi ɗum ɗon ha le 8 mars jaraɗo wayno hara yombi e beela ko non aduna on ko ɗum yiɗa andi e hakku ko woni hakkude gorko e debbo ko wattu ange ɓiɓɓe modima waɗo soobi et puis waɗa simis waɗa ɗuma immono yahon ko ɗum ɗon ɓuuri labede puisque ko ɗon ɓurata heɓude teddugal ɗum ɓurata heɓude kadi e himmirin kono so tawi modi mana yahowo wona yahcumo seytini ɓawo yaha si a yahi toon ɓerde ma welata ɗa e 8 mars on kono harayɗa calculé ko accuɗa ɓawa konkon koyo kala e wayno modi mum en avant jour on o newnane kadi avant jour on o ɓornoɗa soobi ma on ara hay kala sonnajo kadi noon hino noddita hino tora kadi weltanagol e ndu lewru ɗo puisque enen ko marɗen ko 8 mars e julde suumaye e julde donkin hiɗen andi e 31 décembre en jeeya woɓɓe yalta e tun kono ɗon andi ɗum ɗo na programme en kono ɗiɗo e ferji tati si en fijiɗi en ala bakkato e majji d'accord donc le 8 mars le ñande julde suumaye e ñande julde donkin ɗin ɗon sen fijiɗ no hanniri noon haray
bakkato ala kono ko haaniri wala no haaniri no parce que do gandi piji go yetta sobe go ayna do sa fijidi be burtina yetta jallobe yetta bari be ngebaabe yetta sobe min woni fami donc wono fatu buni on do sa inni be yobe fiji tum be andata ko hanto be acca fatu hande mission nabbe no mari métier tawa wobbe en tawa 4h du matin 3h du matin wobbe yaka marseji sodo ya piiji arda yeeta par exemple légumes et tout ça wobbe ara harano jogi atelier ji tayre no nyoa wobbe no c'est-à-dire no jogi marché ambulant no golla mais est ce que rewbe joni be kono yiwdaani no parce que way wasi on burtike worbe non wana fi burtike worbe be ko taw ko sayon fewndi non il faut on tigi sino sutti sodagol yeeya yaha kadi ko teyerji soda kadi ara nyo'a yeeyita dum don fo ko e beydugol kadi o battene pour galle den dal wana pour même burti worbe ben d'accord on fami ka dum fo ko e ligge den woni mais est ce que wobbe mo ci taye ha buri tay modi mon jogi 50 000 jogi on no jogi 200 000 est ce que o way hande kadi wonde modi mon kono woni do lawno non normalement piji busi no way wonde non normalement on tigi doit ka fogintinde dewgal mum parce que neddo mom ala buri dewgal mum d'accord mais est ce que na foginti go dewgal gal mais si tawi tum an a gollia a tagi 200 000 à côté modi mano kata no gay bugo 25 000 est ce que a watoto modi ma e côté den gal 200 000 ma kay e 250 000 makko foko gotum ko non hawti ah bon d'accord non foko non hawti d'accord parce que on kanko yaayo gollo adda ko galle an kadi sa golli adda ko galle kono wobbe ben kadi non gollay hanaba nokku gode jambinta sifo ma parce que ban hande ono sonna be on ala accude men fofa parce que wiyete bimbi déjà ko erende nde moko ba doa suddade do imo do grip ino yehi gollo yo mais enfin yaw ya hander mum tawta onon e modi mon a hude den jakatike mojja nyandara ko bayo watti hebude mbudi wala keskia ok DJ mi artane dum don kadi on programme don hida andi be wi lekkum kala e dokal mum e programme ka yasi on fewndi hande don si debbo on wali ke suddike habbi ke dépense ko hay modi makko wirtoto ko il faut dawa nyalla modi ma dawa hirnda aron fotton ko suudu kono sa yi non a hebi 1 million modi ma hebi 500 000 accitimo hara yami jitaaki bisebe wi ay na ya yeggoto ko feggida don andita ko yanuda don so newna nalima ya yeyu a hebata no wodi non rewbe go haray an da buri modi ma arsike kono non so wonda arsike ma on kadi hebata mo sabo anda ko honto sabo on iwri haybuda on arsike haray debbo jombado fi sa hebi 1 million modi ma no jogi 50 000 ko ya watta ngila burtano walade ko leydi respecta modi ma wona matala fi jango bibbe ma be yo towno hore haray kala debbo jombado ko mi innatamo kala ko wakkilida hebuda teddi modi ma defanamo e der lakkere ma jondiramo kadi teddungal haray min ko dum mari kom toro sonna bibbe ben barka acha sonna ben hande woni le 8 mars do gande hande ko spécial 8 mars pour sonna be hande ko jabinta pellel kanko Fatou Boun woni ko invité men ka plateau do hari e janga sari 3 e salmini mo passage e ngala wolde ko woli kon kasi donc salmini mo passage donc hande jambinta naam hande ay par exemple on série ji din do tawata no wodi série ji yanda hore ma diyano to hay goto motivaki et enfin tawata jambinta si formi sere Fatou Boun tawete si Fatou Boun formi sere jambinta tawete est ce que dum do fo o mélange go dum no fo wona dum hadi presque fotten burini bela arti don e sobnudu tawata hara hande sonna ben koy on e on 6e madduda don koy on me woni fewndo do e sai fewndo wano Medina e hari Medina hi don andi no wadi galaadi nayi sereji di no dudi sereji buri 20 no e der Medina kono wondo da on harano da ko dum don fof non men faala elminde men wada sere goto jano men wada sere hun tosokun d'accord e yida andi be do kay wawata habade sere teggitete do 2 ans 3 ans ko il fara nyande wa mo say seeda bay harayda beeni kono men faala woni balliye woni Medina bay fof ko wiimi e wiimami dal waden wazar comme IFDG hara sereji din di moti photo men wada sere goto jano haysi ko nyande wersa wo goddo jetta hara o jetta 2 million 3 million me wada sere to soko ko andanda hore ma hara wawete sutenude ka galle ha hendo da dududi din kono haray sonna ben ko e der dum don me woni fewndo do
fewndo ko mobilise gol yimɓe sonnaɓe fof wona nene goto baba goto ko ɗum addi o 8 mars yo men innun hande mila wawi wadde mi 8 mars ko galle am mi yaha mi sooda mi waɗa plaji mi noosa mi waɗa poisson kono haray ala sens foti komi waɗa 8 mars mi yiiɗa e fatbour mi yiiɗa e série 3 mi yiiɗa e nafi mi yiiɗa e nenan aissatou bari mi yiiɗa e maram boyɗe woɓɓe jiwo diallo en hara fof e si yimɓe ɓen woni nokku gotu ɓe yurmodiray si henno hakkude mabɓe henno on kadi iway haray komi tori kala sonnajo wonɗo en e daaroɗo en ñalande 8 mars haray yo on tigui e jentito en fota o anda en tokkay woni en ɗam wona lancugol puisque hiɗen jogui mesalal e gara hiɗen ñowde kala sonnajo wonɗo e nder Sénégal surtout ila e tingueji addi Médina addi ha Dakar Plateau ha Wokam ha Ngor haray en faala fof yitida wona nene goto hara mo memi goto o memi fof. Est ce que o 8 mars mo organise ɗon ɗo par exemple est ce que no représente fof walla ko Médina to représente? e 8 mars no représente fop o ala frontiére fop no représente puisque Fat Boune o ko nder o woni wona o koɗo himo nder kanko e association ji makko wonɗi e ɗi fof min noon e miɗo ga kono miɗo ga kadi hiɗon andi ɓe wi goɗɗo kono mi vali mi validaka kono mi validete joni noon haray kala kadi arɗo nooti 8 mars on sonnajo wona yo inumi tawaka ka organisation wona yo inumi organise ali ñalanden min mi jeyande Fat Boune jeeya goɗɗo go jeeya ko ñalande sonnaɓe fof ko menen e wertanoɗen noon waw e anditude o ñalande 8 mars o yo jama on motif o mobilise o wonanene goto baba goto haray ɗum ɗon kadi no tawa e jokkugol en ɗam kono 8 mars on ko fop jeeyi. D' accord 8 mars mi sikki tu ɓay on organise on ala caisse onon sonnaɓe mais on cotise par groupe ka ko honno wonɗo e guerde ha heɓo fof no golliron ɗi piiji mo 8 mars on wallahi meɗen mari caisse kono caisse on memaka ɗo ko sere kala landa 50 000 d' accord yomin addu sur les tables ɗin ɗon adda sur les tables mais yaltini hôtesse amen min partage fof mais jonni fof noon organise sa heeɓi heeɓa kadi fof yeyatama hôtesse on fuɗɗore ɓe balliye ɓen fatno yeysan ɗo kamɓe fof ɓe yeyatama hôtesse on si ɓe heeɓalno yoɓe ɓorno koɓe mari kon ɓe taara tikkaji ɗimen taari ɗin jama on anda awa fof ko nene goto baba goto. Ok Fatou Boune fiyon ɗum onon balliye ɗon obligé argo tawta Médina waɗon 8 mars onon balle organisé an 8 mars par ce que fof minen fof ko nene goto baba goto ko ɗum addi men eyyi min fof komin hunde wotere. Ok mais est ce que balliye meeɗi organisé par exemple wano ɗum ɗo invita Médina walla ha hande onon balle surtout ono Boune e tigueje et cetera o wawali organisé le 8 mars? Bien sûr balliye meeɗi organisé de Médina e balliye kamɓe menen hawtuno ko feƴƴuno. D' accord mi waɗi ɗum Thiaroye. D' accord ono Yadja Binta menen fof e Diadiam Binta min fof mi sikki ɗo petiyere men fof en tout cas wonno hantude par ce que mbuɗɗi woɓɓe mo ñaami o sedda e o e ɗum ɗon fof heɓuno de o e fof heɓuno de Fatou e fof heɓuno Fatou yawno ɓe inni o ɓeeɗa Mariame Velo jiɗi ɓeeɗa daggitiɗiɗa ɓeeɗa daggitiɗa non non min ɗum ɗo mi famali kono miɗo andi dal min fof dal min wanno 50 000 50 000 sur le table kono fof kadi hettuno non hettuno 50 000 jiɗi je suis d'accord avec toi mais wonno nder to murcade arnoɗe enveloppe ɓe non min mi famali fi ɗum a famano enveloppe jiɗi non non mi famali o muccer o famano sortano awa dal andi haala laaɓay haala yo laaɓo o famano sortano joni feƴƴen e on feƴƴen on si andi Fatou ko yette Diallo est ce que ena kanko sortunoɗi o yette Dialloje de andi ɗo kamɓe balle o mi famani ɓeni ene ɗum ɗo enveloppe 50 000 ari ko 25 000 nder ga awa ɗon hari yette Diallo ɓe hawruno ɗum ɗon ko wona 8 mars on de 8 mars kay o wona ɗo Thiaroye ka police ɗa 8 mars 8 mars on ko mena e Médina en fof binda jawne en ko toon walno ɓe fof miɗo anndi ɓay mi yahuno komi wonno maître cérémonie quand même toi aussi Fatou Boune aca merci beaucoup aray koni ya émission o koni min ɗo so hanti yari ɗo aray sofa il faut sofa donc jande ko goɗɗo yimmi landari o wi aya ka o bonɗa min ko ɗum waɗi haali ko émission hara change o wima ka télé ɗa ara change ɗo wara ɗa watte min mane ata golle ɗe wayno travail bon aca jambinta hande alhamdulillah rabbil alamina on initi sonnaɓe on hunde wodre par ce que o falaka accude hay goto mais est ce que o yahani yahanteɓe fof ha ɓe absetti tawtugol ɗon e o 8 mars déjà ɓurɓe ɓen min yahani min waɗi kadi délégation nele ɗe min andi kadi ɓe min neli ɓen meɗen tañƴini ɓe yettinayi e ɓaywano Médina hiɗon andi hari ko Jiwo Diallo innete ino divise kañum e Safi
e kono ñande men tumbodirno deuxiéme amen reni o men yewtuno fimu men te 5 e Abdourahmane Palaga e mi hiwroɓe taw e ɓen ɗon ko gramɓe amen wakkilaniɓe men soutenuɓe men tambitaniɓe men doganɓe men programme on fof kadi haray kala ko ɓe woni ɓe salmina e grand Boubacar Nelly Abdourahmane Palaga e fiyo dogan men ɗum ɗon o inni inchallahu nder lowre ɗon o dogayde kono haray heddi ɓen foppu no woni nene goto no woni baba goto mi yiiɗa noon hande kadi goto wona seradio puisque mi haalnayi on Didier hande kadi min jaɓata ono worɓe ɓe wonon hakkude amen waddo men ko gollideten kon en golliday kono men rewɓe ko men nafidirta kon men jogodire ɗum ɗon min ƴetti on décision ɗon on ɗon question balwa voilà parce que andi sa wi Boubacar Liberté 5 Palaga dogani o je suis d'accord avec ça parce que peut-être no wodi peji goɗi wata nadde mais est ce que c'est pas le temps minen min replia hara si min ha jowa min yani e mo min nodda o gollide no ɓuuri hara min ukkaki hakkude mo quelque soit alpha hay so tawi o ganda hunde hara ko min naɓo min naate ɗo waɗon ko ɗum ɗon noon ko on ɗon programme noon ko ɗon mi ari wolangol on puisque koto Boubacar nde min noddunomo min teddinirimo programme o o landino men si Medina fof woni nene goto sina ɗum o natta ɗum ɗon kadi dande makko dow ɗon miɗo weltanimo puisque ko julɗo tu wa'ata noon o inni mi yaalɗo Jiyo Diallo mi yaalɗo Bintaro Bos e min innimo min teddiniri Bammadou Bintaro Bos min teddiniri Safi Jiyo Diallo no Konakiri on say o inni awa min si tawi tun on fof woni nene goto ala probléme kono mi wata ukkande hakkude rewɓe min inni wallahi miɗen weltanima min inni kadi noon e kadi kanko koto Boubacar o ardali Medina fi taw o ƴetti yimɓe Medina ɓende ko programme komin kafi ko ɗum o woni ƴettude komin kafi e mon kon ko onon ƴettata worɓe ɓen foppu noon si ɓe noddi men min noto ko association ji men jogui hiɓe faala yimɓe kono noon hakkude amen men rewɓen komin nafidirta kon no woodi komin hewtata gorko wata min wallude ko minen wallidirta haray ko sonnaɓe mi toroto kala hen wonɗo hakkude amen mo kala yo ittu ɗum ha laaɓa itta ɗum ɗon wallina to joguito hakkude mum e Allah joguito ila ɗo naɓi yeeso puisque aduna on o juutade d'accord mi faami merci beaucoup Diambina solluɗa ko par ce que sincèrement parlé kono waɗi ɗa ɗo Jiyo Diallo yawno ha sére makko waɗi clan donc sére makko yaari to ɓe yaari to c'est à dire mi confirme tout un jour mi sekki tum Palaga ɗon ɗo Jiyo Diallo defagal tawi Jiyo Diallo fokkiti Konakiri déjà o arti andintigol ɗum o hewti kadi o yino ko ɗo o hoɓata suuma mais est ce que hande par exemple wano Mamadou Bintaro Bos wano Jiyo Diallo wano Safiatou e wano association ji goɗi yaɗaɗa hoorema adhéranoki e rewɓe Medina est ce que o nelani ɓen ɗon kadi yaɗaɗa hoorema ara ko walla o teddini hoore ɓe woɓe Medina ɓe duwaɓe teddinede ɓe déjà min teddini hooreɓe duwaɓe teddinaɓe ɓe puisque mi yeehi ha kadi nan Aissatou Bari Bantigal min teddiniriɓe min teddiniri ne nan hawa Daka e nder sonnaɓe wonɓe Medina ɓe hanno tawno ɗen Aissatou Bari Bantigal ɓen ɗon koɓe mokobaɓe ɓen ɗon hande kadi koyo min organise min moɓoɗa min jonita ɓe teddugal ko yeeso puisque goɗɗo siko gorejo nene ma ko tawatara siko nene ma a yangatama a ittintama kon a tegay on place d'accord haray ko ɗum ɗon nenan Aissatou Bari ko nder ɓe woni kono komin waɗu komin watta kon fof min jonnita ɓe teddugal kala kadi autorité ɓe arɓe kadi ko kamɓe kadi hunɗo men kala ko d'accord e ɗo yeeyi feere wano jammalal Bari Bantigel e Saliwley miro e kamɓe e wano ma beela wona hande ko han ko seytare du wayi noon seede men divisata lettre maɓɓe on ko goto min waɗi min windi ko ɓawo ambelo prési malal e prési Saliou min ƴetti kadi lettre on kadi ko jammalal kadi woni mawɗo ko kanko hendotomo min nodda Saliou min inna lettre ma an e prési malal no e jungo malal onon équipe on fof ko onon ardata e lettre on ko goto min waɗi aray on programme ɗon kadi puisque hunde e sa wayri foñe kono ko waalo total kono so tawi ko jahasiki an kadi are jahasi hoorema a taƴay kollimaɗi ga yeeya wallahi no turma yetta baɓe no hande émission ngo moƴƴa par ce que foto ɗo en naɓay haɓare hande en naɓat haɓare hande Fatou nam hande ko balle wonɗa par ce que groupe maji pusi no heewi balle mais est ce que balle ono kay ɗo jokki en ɗan comme no ɓe Medina faala waɗinde ni hande bien sûr en jokki en ɗan kay minen groupe maji ɗi fof no jokki en ɗan groupe maji ɗa mande groupe maji woni balle mi manditaki de ah bon on namiɗa nde séréji ɗi wonɗi ɗon ɗi fof no jokki en ɗan d'accord par ce que petiyere no mari sére on ɗon ko nene gotal gon woni imam Thiaray série petiyere
eyi ko sere petiere eyi ko woni sere petiere ko on noon ko bandirawo an kadi mbeɗa andima o way ko yiɗa ko weltima ɗum ko bandirawo ko imam Thiaroye en tout cas kanko on imam on Thiaroye wallahi si mi ari ɗa wayna sere kajjatu américain sere Fatou sere Kumba Bari sere Aissatou Ba sere Binta Yombol temedere sere no imamu ko yo ɓentumo julnata probléme on non ko bandirawan noon enen so julnali men juulata kanko julnata kanko koto yesso saffeji ɓawɗi ɗi fof meɗen juulude saffeji ɗi ɓawa fof ko rewɓe tun so yeɗiɗi ɗo yi gorko o taƴa e julde eyo ko ɗum woni ala ɓeele se hewtigereni on ayni petere no wiyaki imam toujours noon et puis faut que imam o ko junngo ñaamo ngo watani kanko nana koyene waɗa imam de donc imam mo junngo nana acca jaɓɓinta émission men on lanna joni par ce que hande ko spécial 8 mars kon ɗum marɗon ko conseil o sonnaɓe ɓen e nder Sénégal surtout ma mi arta e mon on débat ɗo ɗi cérémonie ji mo mariage dennabo hay cuulal on iwi ɗo wo 4 du matin c'est joni ɗon agrégé ɗon no heewi agrégé de jama o ko honɗum e est ce que ɗum ɗo ka projet mo yewtugol entre mon e ɗin programme ji mo bela ɗum ɗon no ko projet amen sabu si 8 mars on gasi ɗo haray meɗen mari ensemble général molanaɗo duwaɗo waɗede fiiɗin programme ji fof puisque hande hiɗa wawi ɗo wadde ɗo natta hara mbuɗɗin ko 250 000 ɓe yimɓe ɓen no ɗuuɗi ɓe sikka mbuɗɗin ko 1 million ɓe ara ɓe agrégé ɓe barmini hara ko mere barmin ma hara min komi mari komi haalana sonnaɓɓen hande kadi ɗi tourji sah yomin accutu waɗugol musique min daara sal goto mamo kala waɗa ka mum yahe kamo kala naate ka chambre makko ma ka sal versé on tigui jonne mbuɗɗi jama on hoota siɗa marani ɓe ñaama min ko ɗum ɗon mi tori puisque musique on e waway addude e agresseur ɓe daroɓe ɓe entoura côté yaasi on foof si on yalti ɓe agressa on ɓe naɓa téléphone ji mum ɓe naɓa sauve mum ɓe agressa e maire tour walla joguiɗo mbuɗɗin on hara mbuɗɗi ndi yona hay fus haray min komi mari komi toro maire tour en haray yomin woɓɓe go ayi wano binta timbi hay aysari tour waw accitino musique minen min accitino woɓɓe accitino haray komi mari komi toro musique on e yomin uytu yiɗe reni Sénégal ɗo fewn ɗo ha kaɓe yiiɗi en en innata ɓe añi en puisque siɗa e saare goɗɗo hiɗa dawde ɗa niɓɓude ɗa waalade ɗa wattade haray ko ya reeno tum ɓuyta piiji go majjintinanaɓe programme kaɓe fokkiti toon yiltaɓe kono haray niɓɓugol e tuuru niɓɓugol e haaju haray ɗen duwa uytude ɗum ɗon surtout enen guinéen ɓe wimi e wimami puisque mi holla on kadi na guinéen on fof ɓe monanide puisque ɓe wolali fi sosojo ɓe wolali fi maninkajo ko ɓe wi ko nderen kamɓe ɓe sikkude ko nderen tu woni lagguine ko ɓe wi ko nderen ɓay noon enen en hersata wigol ko en nderen fulɓe fuuta ñamoɓe jaabere ko enen wawata doginde responsabilité men on ha omota ko enen wawata jonnude hoore men teddugal ɓeyden confiance hakkude men e ɓe wonduɗen ɗo ɓen hara janggo se yalti ɗo ɓe miijoto fi men haray ko ɗum ɗo mari komi conseille yimɓe ɓe vraiment merci beaucoup ha jabinta pelle wiɗande arta ka émission ɗo par ce que vraiment ça marche bien en tout cas sifama fof mi faala ka plateau ɗo ara simi pose question de jabuta ara ti wawi wa ɓeydogoɓe ɓe donc Fatou émission men on lanni woɗɗike ko honɗum mbaɗɗa kadi conseil en tant que jeune fille debbo monanɗa hoorema noka art noka c'est à dire e tout e séréji ɗi haajuji ɗi surtout ma ono balli ko ɗum mbaɗɗa ko conseil min dal komi conseil taɓe comme Binta haali ha paari enen iwatake en nderen ko yomin wakkilo min anda hoore amen tuuruji ɗin hay si min ɗuytata min acca niɓɓugol ngol par ce que niɓɓugol ngol ɗum ɗon moƴƴa par ce que en conséquence mi conséquence o iwata yawno haɓe bloqué ɓe ɓewi hande kadi watta tour merci a wolay tum ɓe no ñi ay nderen lañu ni ay ni ɗo e ɗum noon enan suuɗoɗen tun anden hoore men weldiɓe amen kadi e goreɓe amen kadi haajuji siɓe yeehi siɓe niɓɓi yoɓe waalo jara c'est pas l'appel hiɓe ara par ce que agresseur o no wayi wa ndiyam ɗum ɗon kadi on tigui accu hen hakkille moƴƴa d' accord d' accord agresseur no wawi ndiyam comme mbaɗɗa ko ka dédicace après wayno ndiya on ɓokkata dédicace min ko chéri ami hokkata dédicace baba fayɓe amen a raɓɓiɗini ɗum de omo falɗa mi hokka dédicace o min a raɓɓiɗni min nawaya goɗɗo ɗum ɗo raɓɓiɗi ko séri am baba fayɓe am eyyi tout cool boboɓe am voilà Allah waɗi gonga acca jambinta
kombo marɗa kadi ko salmiyaɗo émission ɓe hollandi ha voilà komi mari komi salmina ɗo ko adi ko ɓe wi ha koko ɗaɗi bungirta mi salmina taw seeku kenko monsieur ba kala ka ɓe wawi wonde fewdo ɗo risande ngel mi salmina boboɓe am ɓen fof mi salmina kadi gorol angol e dewol angol e miññiraɓe am ɓen foppunon e onon ADKP ken gorko e debbo mi ala kontude sakko mi falja si mi iwti ɗon e mi salmina Mouhamed Boun kala ko woni mi hiwra e balde Côte d'Ivoire mi hiwro noon kadi e kanko Saliou Leymiro ɓayɗon andi sa yi hande Binta suusi joɗagol e média e ɓe wi'i sabu bonnatake ko 37 angal 20 médiaji ɗin fof no invita e tata dani men haala DJ ɓeɗa yibtita men menen wano onon ɗo Jama TV wuuri mina ha men addanaw lettere hollede haaju ɓuura jibinede hoɗo menen si mi yal ton on ton bimbine ñande men convoqué yo haray ko hakkunde men wonde na hakkunde men eyo awa ok haray mi weltano e Saliou Leymiro femme sénégalais d'origine mi weltoramo kadi mi weltano équipe sénégalais d'origine on fof mi salmina nege ba yiɗaɗo e ha yewta julde jawne mi yilto mi salmina fans club Hajja Binta Pellel ɓayi ɗon andi e dimanche kaka Hajja Binta Pellel Grand Mbaw fans club Hajja Binta Pellel on fof no hiwra ila e président on Alpha Saydou Ba Diallo ton e lagine fewdo ɗo go ena Espagne ha hewta Hajja Mariama Gawal binande président on e Guinée Conakry nene moƴoɓere nden Mariama Djiba Kanté Baylo Baya Guinée Conakry ha Baylo Baya no mi hiwro Fat Boun en ka social e mi hiwro ɗo kala mo andanɗa hoorema mi hiwro conseil ɓe ɓen e Aladji Abdoulaye Lebere Diani mi hiwroɓe ka justice wona modi Masaliou nenan Aissatou Wakamu Aminatou Diawne e Sadou Diallo no he si mi wowli ɗo ko mi hiwrike fans club Hajja Binta Pellel fof hiɗon andi e dimanche kaka Hajja Binta Pellel ko ɗon wonde e fermirde suumaye on haray noon mi hiwrike fop ɗo e dimanche haray Hajja Binta Pellel fans club an on meɗen mari réunion mo andanɗa hoorema wona renio a ñamay guerto a yaray boisson a versay mbuuɗi a versay mbuuɗi puisque DJ Bella mi haalnayo on fans club mi hiwro taw Saliou Sow puisque mi yahay ka makko DJ fans club mi hiwro Saliou Sow ton e fewdo ɗo ko Jalambere mi hiwro kadi président ton Hadji Aissatou Diallo o waɗanilam vocal o inni ko anene go tan ɗaɓeliram mi fi Allah miɗo yiɗi mo tonin ɗum e mi salmina on fof onon wonɓe ka parti Saliou Sow ɓen ila e monsieur le maire mi accani hay e goto mi teddinira on noon fi on fans club puisque fans club on ko momi falana kaydiji nini haray fans club on kadi noon hino gollude goyta on sikku haray ko innugol tun fans club nini keeso on e hino ɗo Fat Boun keeso on hino wallini nini mbuuɗi 400 000 francs ɗin ɗon hino ko kees amen puisque fans club amen on e min faala guinéen on fof ƴetta exemple e fans club on e ɓe wi'i sika ma jalbay ko il faut go'o heɓo si ɗiɗi heɓo haray noon mi weltanike communauté guinéen on fof mi weltanike kadi bépp mboolo boo xam ne ñu yo seetaan sénégalais ñu lay bëgg di la gërëm di la delloo sa wàccuwaay ak say yëguwaay di la ne jeyje far ci jour 8 mars vendredi inchallah invité nañ ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw maa ngi bëgge ñëpp na di baal ñëpp ak tamina e bu fekkee na wax bi ma wax moom jaarul yoon ci man la bu fekkee jaar na yoon yalla moma dogal loolu mi hiwrike on fop mi yaafinike e fop si haala ka Allah bama andon ko iwri ko Allah so tawi kadi on naniral no yiɗiri ɗon noon haray mbiɗo yaafini kala noon wonɗo e média kala kadi andon mo andanɗa hoorema wi ay wimi e wimami hino invita gorko e debbo mi hiwrike kadi fof assalamu aleykum wa rahmatullah merci beaucoup waaleykum salam wa rahmatullah o tinono durma watta noon yilla so daari vidéo so faala jaale wolo ko falɗo mi durma way yow kene ko noon durminimi aja merci beaucoup régime mo hari ko kiɗo Jama production wonno ka régime ka présentation ko DJ Bella joli invité ɓe Hajja Binta Pellel ba jibinande kenko walla wiya ADKP walla wiya dongol tuma rami salmi fof deuxièmement ɗum ko kanko Fatou Boun jibinande Sénégal kono ko labbe no ko Sénégal jibinanda woni ko wa labbe voilà haray e salmini ko labbe e pita wonno ɗo hande face à face kono mo pita o gaño labbe mi gañoto pisi andi labbe ko jam fakam ɓe adorno ɓe halde en kano ha juulen subaka yahen wallinen keerongol ɓe imri ɗon tum noon ɓe yahi haka defantin pita kono noon joni ɓe yitude kono na ko adi wawi joni ko ni tum
famani ay joni ɓe yawno ha ɓe ƴoƴi wo ɓe famiri ɓe ƴoƴi kono ɓe weetori mo koyimɓe koyimɓe ari kañum ɓe wiya minen faala tere ɓenna ɓe jonte tere ɓe jonde debbo ɓe waɗi ɗum joni ko ɓe pitta ɓe waɗi joni mo lamɓe pir si derɗay a darɗo wo ka buuɗe joni ɓe koyimɓe ƴettilla ɓe ɓe koyimɓe ƴettilla ɓe fof o jonnay ɓe tere jonnon ɓe debbo ɓe hoɗa ɗon kono walino ɗani ɗon no noosa kono joni o yi noon on weetori pise famali e menen a haali ko hummete ɗum merci beaucoup merci vraiment kala wonɓe darde Diama TV merci galɗa ɗo émission o en tout cas mi weltani ke jama foof mi acci ala hay goto jeunesse ADKP o fof mi salmino mi weltani kon kay ko ditɓe juuɗe nden kon en tout cas wallahi yimɓe nde miɗo welti ɗum ɗon yeggitino juuɗe darnede merci à vous tous ñande fof ɓe ɗeɓo amin vraiment mi weltani ke invité ɓe merci beaucoup merci merci à toi inchallah merci à toi Didier